Gospodine, da li ste vi imali danas kakvih uspjeha u traženju srpskih tragova i obeležja? Jesmo, danas smo se odlučili da odemo u zapadni dio, dakle u Potsdam. Ovo je dakle bilo pod jurisdikcijom tih zapadnih imperijalista koji su ipak bili malo humaniji od tih istočnih komunističkih barbara, tako da smo danas cijeli dan preživjeli u prekrasnom gradu Potsdamu, gdje smo našli puno više tragova i obeležja Srba nego što smo to uspjeli ući vratiti u istočnom Berlinu, tako da smo vidjeli vrlo mnogo prelijepih palata koji su izgradili Srbi, ovdje lužiški Srbi, tako da danas je bio puno uspješniji dan nego jučer, iako i ovdje moglo bi se naći još puno više, ali kako bi morali napraviti neku komparaciju sa jučerašnjim danom, danas smo uradili puno više za srpstvo nego što smo uspjeli jučer. Ako ovdje pogledate, vidite ovaj prvi spomenik, možete pogledati do velikog državnika, možete vidjeti da on je dakle nosio šajkaču. To je bila dakle stara srpska kapa koja se dakle proširila sve ovdje do Brandenburga i tako da vidite. Prije barem 250 godina su Njemci još uvijek poštovali svoje srpske korenove. Gospodine, da li ste prilikom današnje ekspedicije uspjeli otkriti neke nove izvore, podatke u vezi porijekla ovoga gospodina o kojem se inače širi ta imperialistička propaganda? Da, uspjeli smo da zapravo shvatimo da je njegova majka bila Srpkinja porijeklom i nažalost u to vrijeme da još uvijek smo bili u tom patrijarhatu, tako da njegov otac jednostavno nije dozvolio da se ta srpska loza nastavi, to srpska kultura, tako da je on poslije nažalost prihvatio tu kulturu tih Grmalja, koji su praktički samo prije par godina živjeli dakle, u malim šumama, dakle u pošumljenim grmovima, tako da nažalost on je znao vjerojatno porijeklom na Srbiju, ali nije smio da to kaže javno, tako da je onda morao da nastavi sa tim grmaljskim kulturnim obilježjima, ali kao što vidite, jedino što je htio da nekako podzavjesno da zna da je i dalje nosio šajkaču, tako da je znao, nije smio možda javno da kaže svom porijeklu, ali barem je htio da pokaže na bojnom polju, kad se je borio protiv ostalih, da su dakle šajkače bile te predominantne kape u pruskoj i njemačkoj vojsci. A da li ste slučajno uspjeli da nađete neki krunski dokaz upotrebe ćirilice na ovim prostorima? Ćirilicu, nažalost, nismo uspjeli da nađemo ništa, ali uspjeli smo naći tragove obilježje Serbice. Dakle, Serbica je bila puno starija nego ćirilica koju su naši Arijevci upotrebljavali praktički barem 3.500 godina prije Krista, već Serbica upotrebljavala se, bilo u biti univerzalno pismo, upotrebljavalo se od Jevreja na Bliskom istoku pa sve do Germana, Vara i Gala, tako da uspjeli smo otkriti dakle, da su upotrebljavali Serbicu sve do kraja 18. veka, ali ćirilice ne, jer u biti nas u ćirilicu su nas, nažalost, ti Vizantinci prisilili da smo je prihvatili, jer jednostavno nisu htjeli da priznaju da smo mi Srbi imali Serbicu, preko 2000 godina smo bili pismeniji nego što su oni bili. I da li ste prilikom ekskavacija, ekspedicija uspjeli uspostaviti neki kontakt s ovim endogenim ovdje stanovništvom i kako vi ocjenjujete šanse da se ovi antički srpski prostori ponovo priključi prostorima Velike Srbije? To mislim da će biti vrlo teško. Ljudi nisu ovdje baš vrlo komunikativni, vrlo rijetko možemo uspostaviti kontakt s njima i uopće kakvu konverzaciju s običnih pozdrava. Vjerovatno bi morali malo duže ostati ovdje, ali možda popiti kakvo piće s tim ljudima, da im pokuša da se možda otvori malo, da kažu istinu. Tako da, nažalost, nismo uspjeli, ali ja vjerujem to da čega nisu komunikativni zato što žive u strahu jednostavno tih opresivnih elemenata. Oni sigurno sam da znaju mnogo njih zna dosta o svom srpskom porijeklu, ali pretpostavljam da su dakle, toliko zatvoreni uspije jer tolike već preko 250 godina žive u tom teroru i ne smiju da jednostavno da javno dakle, priznaju da su porijeklom Srbi. Također nismo apsolutno nigdje našli nikakav
nikvo svetište Bogu Serbonu također, tako da samo smo uspjeli, našli smo čak protestantsku crkvu, čak i džamiju, ali Bogu Serbonu nažalost ništa, tako da morat ćemo ponovo doći kad budu ponovo mogući uslovi, pa da ponovo pokušamo istražiti i uspijemo uspostaviti kontakt sa stanovništvom. Gospodine, stvarno mi vam se zahvaljujemo za ovo intenzivno obavještavanje sa terena. I samo za kraj, da li imate neki savjet za nas iz društva srpske rekonstrukcije, što bi mi mogli da uradimo da se na ovim prostorima opet polako počne vraćati ta svijest o srpstvu i pripadništvu Serbonu? Ne znam, ja mislim da sad i najvažnije je da iskoristimo to vrijeme sad dok je malo epidemija se smirila, pa da se možda dok su dozvoljena druženja, da iskoristite, da napravite kakva druženja, kakve možda okrugle stolove, da popričate malo, da zovnete sve ljude njemačke, srpske rekonstrukcije, da oni možda donesu svoje dokaze iz drugih dijelova Njemačke, pa da uporedite i možda, ne znam, možda da pokušate naći nekakva mjesta gdje je možda manje manje terora, gdje su lakši uslovi za rad i onda otamo da se počne širiti ta ideja srpstva, jer ne trebamo zaboraviti i Hitler je u Mein Kampfu zapisao da 70% Germana ima srpsko porijeklo. Dobro, znači gospodine, nada za srpstvo nikada ne umire. Tako je, nikada. Ok. Uvijek borimo se do kraja. Borimo se. Zahvaljujemo se. Pomoz Bog, junače. Hvala.